Boleh pi perlu beye bah sebentar akan hari jika ini macam ni. Nah sudah berke pasca manin si rom pasca manin aban ai ku boleh pasca pasuk ipi baro pakai jikar ku job jisu bal ni pad da kajing yap kur ku ki kam ke jam je mesim je pi bar ki be jitu ju pi. Terima kata ada kecek men apa dia boro pi sada sekali jika ini macam ni batong pi boro kam tam boleh uben ai ni ke jika ini mang ada step. Basta kata ngak la banda pule ka ketian jauh boleh beda bagai step. Apule api ka gospel Jovianis kerana ba arpeu. Tang step perangap hakasin kong jong kata yau kat badang dum. Maria Magdalena kala lek cha step bat kala i bala weng no yau mau kang. Kala mare chau Simon Petrus cha wepat usnran ubal Jesu i. Kala chimno yau try la step kala ong. Bat ngimtip hai kala bu yu. Tau Petrus bat utau wepat usnran kilia mare bat kala cha ka step. Paro arngot kilia mare lang. Rei tu wepat usnran ula mare kamstet ban yau Petrus. Pablo poy nang kong ha step. Ula dem bat uli i ya ki jain dinen basin jor. Hang ta Henry chim le rung sepo. Simon Petrus ula poy hadin bat ula rung bet hapo jentep. Uli i ya ki jain dinen basin jor. Bat ya ka jain kaba shop ya ka kli Jesu. Kani kam sim don lang bat ki jain dinen. Pan kalachong kenrong hala ka jaka. Te weipat usnran ubala poy nengkong ha ka jentep ula rung ma uru. Uli i bat ula ngej. Ada kata kelemat kimpat beipang ya ka jentok ka baong. Ude ban mipat la ki bayap. Te kesenran kila lek cha la yin. Ka gospel jong utrai. Jero ya me ku Chris. Perlok beje aku abanya pesan bapi le banai ka jika ini makan step. Tak katu ka jing pule ka bagadang sepule yupi. Kumbang ala ong. Ida sujep rakhe ka paska. Ngala ai ku le paska pasuk ka ban yupi. Bat ngaduai ba ka paska ka badra isa. Ya ka jingkar ku happy wei pei wei na do ka cik imsem je do jupi. To boleh ku ka do yupi. Kasembo si perkat ka banga yo na ka ne ka jipule pep ka de ka jing me pat Jesu. Ya ai ka do ku me pat ka de ka jing job Jesu. Jing job Jesu haluan pun ki jing sneu. Bun ki ek pat khat tu khat wai ka jing sneu ba kraw tam ka jing job kraw tam Jesu ka de ka jing job ya ka jing yap. Tatungin pai haki ki bentar ke belan Jesu ban poi sa ka jing job ba kraw tam ka jing yap. Ada pi pai sa ka jing im Jesu. Natu pastang ula stang matre pai ba. Ni e pa Jesu di kaldu kicing Hama bu stang kan pai ba udah sudah pun kre ila de lai per si lai per met cha jik et ukso ul pen choi yo. Kan kang la du nam le ki kam ba. Ki kan ma kan ni ha gospel jo Matius nomor sao i we ter. Pa Jesu ha kata ka stang ban le ka stang ban tre kam pai ba ju. Le kum no ya le per sa ukso le job ukso om me bat choi nga. Hang la nga na kini ke baro ksum on to pakala mau pakala kapuyo mau pen bam pisu kan ta kita lai sin lai wat te ka jile ka banang kong ka jing u kani ka de hakar kom bakan jam sim lapat ongru ka jing job bakan jam sim ka de ka jing mi pat ong yep jisu ka de ka jing ni bade bad ni te ka sapai ka sapoi ka de ka benta te la job uksu pray la job uksu pray u pen chai u na tapan kan barang ya cha prang play kampai ba kan mau ka to gospel jo Matius
nong ka ba kandai la posan ter ka ba troi pai ba la ria pi kai nie mi ki breu lo ong ngadi ben ai jing ba mi ki breu hari kerja ben jing ba te ro ok senran ki lewat senran kan pep ki ong ben ai ba mi ki breu ha kerja ka ba kerja ben dukan ba kan tai su lo ai ki lewat ban kat kum ki chem jungi ha gospel jung Yohanes no ben reu kan ar Andreas ong Jesu dan weu kan da dan ar te lagi pu san te lagi ka wan rai kita bat Jesu la da kam pala pan roi kita lam sa chi pun ngot ki brio ke ke de ke jeng chop ba ap Jesu pi ar ki kam ka bau tre ke de ke jeng job ba kan ja do la yo ki pu pan sa jai ki ba te ka jeng im Jesu ke de ke jeng im jing le ba ke de ke jeng le ju ka la pan job yu Jesu Bapang tei pai ba we can do bonjat ki brio ke bapang ke basitam is e ki kan barbo kan de same is e am kwa bani i ba ki brio ke pangsa pikan mau ya ka chipong ko ju we ki to kin nang pang arngur ki mamala ka gospel ben jo Matius na kan dai apan yo ter aba we i ki wong pi kwa ayu ba bani i kma na pong ko e ki sha ki ka de ka jing job chung Jesu Kau orang ka kan job kan jatuh bagi khidmat jo tu armu dalam kau parka masa poi sekarang tangan seorang betang ba kan job kan jam sim Jesu la job Jesu job ik suit aku poi Jesu ki pun tak ik suit ikan mau ko to gospel jong Lukas kono pasau lai po we ter we bri jong suit Jesu ba le hang ne lompat lompat ta tau brio pat penjar Jesu be tau ksoi be ka bol blaze ka bol jong be pa job tau ksoi ka job Jesu ya le ka job ule le pa la po sak ka job ha ka pa ko no pang ma tang lo ngan ice ka we ule den gospel jong Lukas no pa sao lai po we bu ki ban ra si upur ki no pang kadang pang pa na ko bol Jesu po ko ka dia kio kurim jong Petrus Jesu dan ka ne ka thong ma pa ko iki breu ba be ksoi ba jing le ju kalong barbo banyarap iki ba banyarap iki wan ra barbo ka jing job tu la pa ko ya ka kio kurim Petrus la pa ko iki we ki be nong pang pole ka chutang ba sama penchan ka pe Jesu ada ba stang ha ba ko dan ka jing le ya le ben job tu ni pai sa ke we par ki benta ha ba Jesu stang ba kai niam ki bru stang ki bru kan ta yu kan mau ka to gospel jong Lukas ka nong ka ba riu ba Jesu ko ki Parisi ki Sadusi ki Parisi kham tam ki iba kisan ran ki stang ban ya bam ban kek terjup keu kan ber ya intik la bam ti ka pe ki bru chume ki le ka kam ka si sabat bom lo man le Jesu ya dai ki papen i ki baik pikan mau sim David about tangan warung ka tampel ban ka zimbam ya ka bam le ba un bam le tan kan do hak sabat la ai la dik ya dai san bagi ke terjup ke ban bam ai ka ne ka ji le ju ki persang ki Farisi staban wania papen job yu le kim sim la Jesu la job ya ai kita ki Farisi ta ka ji le ju kemudian mana kasih. Nata langi puas saduk kacing jing yam Jesu. Kena ba kacing katu kaju hi kios wadaw Jesu. Boleh pun kau iki beri apa kasih sabat. Boleh long beriu babha boleh long perken ai. Ya aku boleh beriu yang pinyam. Tapi wadaw Jesu ki Farisi pang Jesu. Saya kena susu ki ken yu no beriu kan ben belai orang apa belai ngalong kawe kan ma ko to gospel jong Yohanes la si pel lai thu ngaba belai pa ngalong kawe la le ke bo pa ngaba le ka ke bangal le ke bangal lo dan de te jong belai pa te ke ju ke wo nia yu ban penyab hador art leki sing penyab bukan ai bukan dia boleh kat baru boleh. Pak kata kastang kajing sa stom cha jiap Jesu. Pep Jesu.
kan ne ka thong ju ka na de ban ta chui salok ta ban sa nia bar ke ju ka thong ju balong nong pen im jongi nong pen im jongi ya lo kan ne ka nong rim ka chi thi jo petrus na benang kong ka kan dai wong lawan bar sir spa ini om da ksier om da rupa da ka snam ko don ju Justru sir spa ini ka snam ko don menengok orang lepas cakap jiwi pat na mar bau le ya ini akan jadi top top. Kita percaya kita buat akan jeng MJ. Tong ask away. Aku pergi boleh gospel jeng Lukas na ar. Sao ar. Akan sih kadu jadi saksi tom jung. Barang tu wai perket semani. Kita beriu ki sedang jung ki badak ki tangyo tia. Udah wai marwe hang tu. So ke jeng juga. Ulah pisah. Aku pal dah kan kalau kemana. Ai kan lại đó ngà kan cái e om ka mon ngà ka mon jim ka e kan ka ni ka pen e man poi ka thong jen jam u le ka ma kan cha do ngà om ne tri pen choi la be e ki kre la job e kan pa kwa i pang ata pang ong la job e ki tu be selok ba wa dong wa ni ai u am ta la poi ka ben ta ha ka ba ma u cha chi tom cha ya par ka e kan cha chi tom sa ya ne la tu pakut ka pasca bang yo bang yara khe ka ka dei kan ne pa chi su le job ki isne badan sao dong jong pa ka isne ba kha tam oi phi ka isne jong ka chi yap ki pole gospel jong Lukas no art for life sa pan riu pa pan yap ha ti chom me ko try ai ti la ka sem jong right e kan ne Jesu ka jimi pa Jesu ka dei ka jing job chu ya ka jing yap Kali balib Jesu le ikan dia benca tom sa penyam mau yang ni. Lawan perkatang sepang jengi. Perkatang kita kecem jeng bentoy jengi. Ik boleh kata kos kasi tiba na kong jong yo jong Petrus jong Paulus jong Timothy. Tiba na kong jong nak ba arsau. Kita boleh kong kumne. Ukak ba paro ken na im. Kani katong Jesu. Once kini percaya, bapalai imya ke percaya. Parok apa bakin yo jing im. Tuan yo jing im daya le. Ini yang kita ke kini kisah jing le nian, Good Friday, Holy Thursday, kijing pulek makan. Dia le, maka dia le ju kalawan ra ya kijing job. Pasca kamar kijing job, job ini. Ini pulek gospel jing Yohanes tahun-tahun men real life kan dah. What iweru ngampua bangandu yu. Pada ban yu. Kena mak katakan ni ke pasca kapag magila rakhe kababot ang mga hikay. Dia simta jing le niam jing bakit sibadan hakan ni kasi mapakan mau biar ang babot ang pa Jesu ula job kita ke bat ka jele jing. Tadu pastang ule le ka jele kaban ra sa ka jing job chu. Pa ka jing job chu ka dei ka jing job chu ni. Ka jing me pa u Chris ka dei ka jing me pa chu ni. Kena mak kata ang babot ang nak benta jangi kita buat Jesu. Kapas ka jimi pat Jesu kamot dan arjat ke jimi pat. Ke jimi pat hang ne pertai chok basa ka jimi pat ka bai pat. Ke jimi pat bukan jaman sim ka jimi pat bukan jado. Mentang ni sel pat Jesu ya le gitu ke bekam bukan jado ka bukan jaman sim. Belajar kre belajar kita pat ka bukan jaman sim belajar. Belajar pat boleh pat aku pamakan jam sim. Jadi kebeta, tu pembantai nak kebeta juga. Kaya kena ke pasca aku panggil ke. Ya keban pasca jeng bol kibri. Kamu ayu. Kani hikayah ni bagi itu nak kena percaya Allah kibri kibamai pat. Bamor kibri kibai job. Job hang ni percaya bad job hak kibai pat. Hak ini kebentang ide bandong kibri bamai pat kena percaya. Kamu makan jado jangi. Kamu makan jado, aku jadi pat. Kamu jinjab dengan arjat. Jinjab makan jado, jinjab makan jam. Kamu makan jado, bangile. Ini bandung kita job. Tapi pak, dah people wonder kalau kamu makan jam mesin, kalau kamu jadi pat, kamu makan jado, kamu makan jam bangile. Jembat bangin, ini bandung kita job. Teman job lagi pun no. Job lagi dah dah kaji tesi tom jangi. Tesi tom jangi. Kan sisi sepang tesi tom. Teman yo kan yo Tuhan kamu tesi tom. Tesi tom, super ini kan uksa.
Ini kita makan jado. Kan yo ika bam kadik ngap tu sistem. Tak kita makan jado. Kita makan jam mesin. Kita makan jam mesin ngap tu sistem. Kembang tu sistem nak betai kam makan jado. Ngap tu sistem ri kam makan jam mesin. Dengan abang tu sistem ngalau berubah job ika makan jado, kam makan jam mesin. Teh setenat ya respak nya yo ya kot. Ya bun ka bam kadik ya kita. Tu sistem nak mentah ke kam makan jado. Tengi long ke job. Pun ke job. Pai para kam makan jam mesin. Iba kita berjob ke kam makan jado, kam makan jam mesin kam don. Ai kam makan jam mesin kayap terkong, kayap style no. Padahal ano kan yang narin buci suong hakospel jeng Lukas na basaw kan dipterter. O yang ngala pa. Benar kubala ba haki baduk. Baduk kita arjat, baduk sisa duk amat, duk akajeng don kariam kabet, kajeng duk akabam don kabam kade, kajeng duk bam don kayen kersan. Kajeng duk bakam serkai bakta ya baro, ladangin sumar, kajeng duk bakan jam mesin. Itu suong ngawan yang ala pasle bayalap kubawa bahai kubadu. Kita kubawa bah, makin tuan yo belai. Kidi betul pamdan yo belai kidi pentuan. Yakin ada men ayo belai. Hakim malak bun ke. Terima kata pi kidi pentuan ke job. Job hai kam bakan jado, kam bakan jam mesin. Pagi sulaman sini pakai tang nam ta kan. Wong ngalawan ba pitu biu jing im bapura. Gospel jong Yohanes sipel. Jing pura ke. Cik mapura pakai jado, cik mapura pakai jam mesin. Patang ayu tang cik im pakai jam mesin, kami cik im pakai jado. Kata kami long, yang jaya rekat. Ni cik im pakai jado, kami belong, palat balik cik im pakai jam mesin. Ada ni kan dia ada, bau Yesus neng, gospel jong Yohanes, mana benriu at penyebong. Wat te sitom ni kabam basep, te sitom nak bentar ke bam bande. Are dia pai sepang kerja job Yesus. Kerja job lah kan dia pasca bagi dah ulang lipat kan kerja job je. Ulang job begitu nak curi berpel OAP. Mau? Yesus ini kan dia bagi kita sistem di kamp kerja dok. Lebih kamp kerja mesin kemudian. Duna. Pet seperti saudara. Pet seperti dia nak diukti. Kini kibir. Kamp kerja mesin kemudian. Tengah kakot borom kemudian. Katip beriti belai, katip puat tip jat kam dan siu, katip blok tip jat kam dan siu, balai. Kemudian kata kajian lek panjang. Tema banjok cakap im banjok kajian bepat bukan jam mesin, OAP mo. Dan kam kajian job nang ni dapat. Kam pekerjaan tu, kam pekerjaan mesin. Kamu pun ada atlet kajian bepat. Atlet kajian job pekerjaan tu, job pekerjaan mesin. Tengok orang mana mentan jeng job bekerja tu, ya bing ya biang mah ya hati kamu bekerja mesin partai kado, ibang partai kado, kibriu kidu. Pagi su, lepas tang nam tak kan? Bagi pura kecil mesin, pura kecil imdo, kecil partai sorry, bagi pura kecil partai kecil imdo. Gini kia kan, kam kerap dia belong kecil bekerja mesin. Ibu boleh gospel jauh Matius nak kan riu, apan riu. Itu ayu penyo percaya baru kau wei, pedo isi mesin. Tapi Yesus lawan sini percaya, panika ini kerja lek ju nah, hak kerja imbriu ju hak kam bekerja do, panika ini ya kerja bekerja mesin, kerja job bekerja mesin, dan yang orang nak baik kerja Kristen juga kerja mipan, kerja imlawe. Malam kata, mentua ayu percaya ni, pedo kerja imlawe, pedo kerja mipan. Gitu kerja bam kuai ayu boleh. Hoi dia bagi bam kuai kerja dan baru boleh. Kerja im jeng sup jeng san baru boleh. Boleh. Yang perkara kan ni, idan hari partai sipol, partai song bahasa. Kita mak katakan dia kerja mipat Yesus, kamu berikai, berajikai, jangan dia pergi pat. Kerja job Yesus, kerja mipat Yesus, kerja arteli. Kerja job hari partai, kerja job agak buat pak partai, banyak buat puasa boleh. Kerja job bekerja do, kerja job bekerja mesin. Kerja job bekerja mesin. Kata tu kam panggil Yesus tu hak kerja mana kasih jangi. Ni boleh kerja jong ke Martha. Gospel jong Lukas, dosi peu. Waktu perak sapu ar. Ke Martha aku selalu sepang ke bam kan dik. Berkira bam Yesus, bam Yesus lek jaya jong ka. Oh Martha, tang kawai benar kam. Benar kam kalau bantuan yo boleh bantuan barunya. Pergi ke para jong pergi ke Maria, ngasap dia ngak.
Kapkuat ke sabjunga ban pakre sa pakre kan kata kamatha kasap kata bat kalaba para kabakadu ke seba ke balang ong ke matha pakoi sing nama kala komu so tu ba plan ka jeng don jeng hane ka do jeng ban ya le ban yo ka jemi pat na way ka je le ban job jeng im bakan jam sim ban job ya ke bakan ka ha ka jeng im jeng kabang amot ngamening ala kran nang kon ngong jusula job support to the job na mau le tangi ka ji im jangi ide banale ni hap jo ka ji me pan nang ni na parthe chong basa hak parthe barman ke ki ji me pan jo ki parthe chong basa na omni ka ba ka jado tai ka ba ka jam sem ni la cha tem raw ka pop cha tem raw ki ji ble besneu cha tem raw ha ki kita ya pelai dua ya de ha pen job ya de Ipule gospel jom Yohanes na pra lai pusau. Jesu itu iki jiu baken ngi kon ju Abraham. Ma de kon ju Abraham le le per ngi yo be wen. Ma pe de ki kon ju Abraham te sitam iba pilong ki ba kam ba ba ki pat. La da pinan sa tam tem ra ka pop pin ya ka pop. Te ma ka ta manu priu bale pop de ra ka pop. Dia banjab dia kata pop, dia banmik dia kata pop, bat kai kata akan pemipan unan percaya jauh masa hakar kom makan jam sen. Kena kementar jungi kena buat jauh Chris. Man bangi imak aja ejau belai. Man bangi job iki bamlong. Man bangi mi dia cerita tem raw cimbelin basneu ka pop kata ilong ki brio ki ba job. Pada halo kena nang rim. Upup John Paul baar. Lalu rukuit mentau we are an Easter people. Hallelujah is our song. Kapan ira ke Paskah ngala omne akan ikan subjek jangan halo ke jangan ke Paskah. Ya sekali sepang Paskah, kan sepang ke Paskah, ila pakre sepang ke Paskah. Lima kata dia berbagi ki beriu jang ke Paskah. Ki beriu ke Paskah kamu ki beriu ke bakmen. Paskah kata ke projek kemen ki beriu ke kemen. Nama ke kemen PE ke jangan simpan ta ke jeng le niam ta ke wad ke kemen ka rem ka be ke jeng rem bahar rem net ke ta ke jong ke kemen ala ki rem mun mala ko ke da ke so se ndele le ka ta ke kemen ka da ke si buram bakra ke ya rem etemnan tu ong ki bril jong ka paska haleluya kamu ke kemen kala kemen Christmas job ngiru bo chu ngiru job ngila job kila poy chaka paska kabalang ka ala ngi ba pakre santa yo sant sutra pa pakre ngi ban poy cha kapaska ki pule lai te lima ke sutra pakren betang sepang kumno me arab ngi ban poy cha kapaska ka ba job kapaska ka ba ajeng ku kapaska ka ba kamen ni kan ken ni si balang ba pe Haki santa yo kabalang ka kan ngi tang sepang jelong nong pop jengi jing long jing haki jing blen besneu bar ka balang akti no blen ka khot ngi ka labha ba de ka bang ngi khot ka jing ka labha ka ba serkei ka jing ka labha ya ka ba we kan tin kri ka ong metanoia ka ba mot ka jing la ka jing ka labha nan tu jing mut perkat tin thle ki kam ka ya ka yen kom pre kom ta jangi bat kom je de para breu ladang itu kata ka metanoia kamar ila yo kaje job ke basisya yo ke kemen ide ki brio chong ka paska ada ni yo kata ngim simla le ya kata kam ngim simla le ko ba o meta no ya kaje ka la ba habar mata jing im kamot im padone ke paska ila syura keika ila syura le mele ila syura le teneng ka ba ma de kane man kisi boram ka ba ma de kine ya pengkrau ka ya le kemen ya le kata temang tong im de im ka ba se kam sneu bani ka ba machwa ka ba mani kan bekre ka ba ka paska kam dal jimun ka ba ka siburam kam dal jimun ngen syar ke sibum ya mi pai ba pan i pai ba ka sing krau tenga kemen sa sunat akir ki sing jing bon pai ba ngana kan le mi kat ne pai ba ki mi de ka ba pa ka peloi ki ban mi nama ka paska ka jing job jing kris ka ba mer ka par si ngaru job pada isisa ke bala sembata ke santa yo ke bala sembata aga se bala bedpe ke la van sisa ke mer sem compare te te ya kumra kman jiki la per ke le bot ke tu jile niam santa yo ke la sab ke dua lang ber kabalang ke dua hala marwe kalau long sak ke job jiki kan ye kam bedong ka jika na ka jer ke pas ka jung
Ini belum kita job agak je iman nak sih. Nanti apa pasca, nggak rakyat ka. Henry nak bentar jung pi jenga kita buat jung Chris, kita rakyat si saya ke pasca, kita balik kumno. Pasca kita iman kasih tu. Mantan ni job iki belum, ilong ke pasca. Bap pasca. Kata nak kita nang way, Italian, kita Latin. Pasca kamu Pascua. Passing over. Kapan kaji kalah nak kau kaji long sekau pat kata kade ke pasca. Tapi ni kade ke jumut, ya ini yo kade ke jumut pasca. Boleh kitab Exodus nak ar, ibu teter. Kiju kita pengkreat ikan kawai pasca joki. Man nak yang ke bam kawai pasca tak berniat ibu belang. Bat ikan senam tu belang kita ikan caukat juga cengkang joki. Bat angel juga cengkang Balai badai ban yat ban kerku ban penyap ke bom semula agar kum katuka jong itu kasnam ya dat baki beri ke lain doi pasca ke ju ke pasca jong ke jing lain doi ukon lang pat de bakit ya ke de badak jing lain doi itu ke beri ne no pelai balai ya ke ju nak jing sa tem rau ke sa eri Egypt de Moses barwaran Pikan mau ketua kitab Exodus hakan je lek jom ke ju sakari berpuas sakari balakolar le benjat bang tu riu pasau layak bang tu pasau dan nanti masa sepenar keti jung ka du riu ka pli bak paki beriu ki Israel layak dengan bakran je yo keti barkhiang abak sipai jom ke nong Egypt ki be ki den kawan biang ko kai penyap ki bar oplai kato ka de ka jing lai loi te Pascua kaba pasca kaba kajing kalana kaba kajing long kaba kajing long nak kajing long sa tem rau kiju long sa kajing lai loi tem chi su wan ching pathe ni long sa tem rau long ke rau je ko pop ulawan kalai ni long ke brio kajing lai loi tena makata ka pasca kaba kade kajing kala kaba kajing long kaba kajing long ban kala kata kajing long kaba kajing long kalau omne habdan kata ka metanaya habdan kata ka jepet pai dian biang ke bangala le bakla ke bangaduna ngapakala ki tengah kala ke wai pak jing long ba junga ala long ka pasca tino we kala ka passing over nak ka jing long transformation nak ka jing long chaka be jing long nak jing long basniu chaka jing long ba nak jing long jing dum chaka jing long jing sai nak jing long nong pop chaka jing long riu khoi kata kada pasca tengah penamban hikai kajar kes ke pasca je ke belon makata ke belon ka jing kala jong ta ka jing long bam day jing long ba ta jing long ba kalan ba be no ta ta Yohanes baptis ba alap ikan mau swa ka jing wan Yesus ke putih por advent to kala ka ba pendek kelti ke ba kan ram kan madan no ke long lom pan madan ke banjo ka jing kala ta ka jing long ka pa jing long ide ha tuan kata ka jing kala tena kata ka pasca kamut kecil kala jing long ka we jing long bam long jing long ba tena kata ka jing ar ke pasca jing ka de papan na ni kan ya hapal kala la de im sa de kan sahajo dan long ki riu te mrao dan in ka pop ni palai loi dan in ka jeni long muslim ni palyo ka pasca mi sure ke ka re be chetu sure ke ai ka jing ba berkat ki sure wa se yo banta lagi dang sa tem rau. Jadi mak katakan ni kesikan aku abang ong. Kita kadang ong kajing lai lu hang ni kajing apa ni pat hang ni percaya jong bahasa bar kajing mi pat pura jong ni habneng. Denga omane dan atli kajing mi pat. Atli kajing job. Ide ben job nang ni percaya jong bahasa pat job pat puasa beneng. Jadi mak katakan ni percaya bagi don. Kalau percaya le pat job job ikan pekerjaan tu, job pekerjaan mesin, hak kerja imam malah kasih jengi, kita kerja job jengi keperpuan yang sebenarnya. Ini pula hak gospel jeng Yohanes tu nak kasau. Yesus ngalong kelanti, ada cukup pa. Tu pilih Yesus, ilan yang cukup pa. Are orang malu nanti, iya ngam iya cukup pa.
Ada kata buat dip Yesus lebih pat Yesus usaha sekatokan sopopsian pertai pekre ini panlet sisa panlet sakai bepa kajing imbam jukut banyu jing mi pat baca junam ngalet pat kusla pat dio hayeng pa jinga tu cibur ki ngalet ba pekre jakan ta jung pi hang bang ha bang ngadon bat pir bendan ngan ban sa pi dan mak kata kajing mi pat jungi banyu sisa kajing mi pat purah benai kajing jop purah benai tangadang pepimpan ane percaya chang basa kemang ong mentan apa timpan lah dia. Apa job lah dia on do komta. Paling penjob kata ngirwa dah kacing kemen. Haleluya isa song. Baik pop san pong. Lah dah lah komta kemen marwa. Lah ngala kalah pha kemen madua. Lah kalah pha kemen baya de prabrio. Mangi mia bet ya biang ni munata nama ngi par kalah kacing long Pasca. Para mangi Pasca ngi par kalah kaman. Dan nama kata ngdang deh ka yom Pasca. Tu ngi kalah. Yung ni ke chui ya cibenta rendon jumut kale rendon jumut mama kawai kecing mada hani ibut tadi kiser brom si kraw apa bon brew yang ni kadu dani kibri ki imi kaji apa japra ke dan dia show kan kata kaji bisni kaji anut kamu ni pada ke sisa ya gitu kisui burom bangidon makasih burom kraw tam balang akhirnya Kristen Kapaska kasi kau jisu kamtang kapaska kaji pen imka Good Friday barok giatip barok giatip ka Good Friday kai kata pekre nam ta kaji im lobe tena makata ngam ben ong kaji im nang hane pete kadai kaji pen im tak bata kaji im bakadu kaji mi pat basisa kaji job bakansa panduan ban uble tem jisu urban sene pete pa pekre ingin nam ta kata tu ong ngale ngan pekre zakan ta jumpi tena makata ngi benang don hane pete chong basa Jangan pakai ada deh, jangan im kesok jangan pasca, keladur keladar, kejimut seperkat, kekam kejam, kayat kejeng, kaji deh prabeu jengi. Tapi kapakut ya, sim kasih tiu Paulus berkuat, siap kinong Ephesus, renang basau kan nyau du arab kandai. Paulus itu orang, pilih kinong buat jauh Kris, pilih kinong Kris, ada im kum gitu bom, bakum itu yo boleh, im hakapau. Tapi kalau mana phong do Kristu job ya kapop yap ya kapop tik kuma ong Paulus berkoi hak ceti Jesus kena Rom nak bandril ong yap ya kapop kamu pendam ya kapop people melihat makan seni pan melihat cuma makan seni ong Paulus sekena Ephesus people melihat balik kini kamam nong balik su dong no breu bertemai dong no Kris phong no dah Kris kani kata jika jong kapaska kajing kalan kabajing long sakabai kajing long Perlu bija para bangai bija yang ai pakai ni kecing rakhe paska jeng ko bangal le ban bu ega swak paska kan dia ka yang paska ko ban ong nama kata tu ngin long ki bri job ka paska job han ne perthai job pat poi sabne job ikam bekerja mesin han ne perthai job pat poi sabne job ikam bekerja do bangi le ne perthai job sabne ro bat ngi poi sabne rakat kecing ya barkam jeng job bekerja mesin kama job dan yo blai Jendran ikam bekerja bate bekerja mesin kita ada kapaska. Kita ada memang kapaska. Kita nama kata ngadu wakit boker bengi pi. Para ke paska bayu bentar ak jelinya paska. Tungin paidian. Atau ngalong mau berjob. Abu sekali pekut. Atau ngalong berjob. Atau ngalong bamipat. Aku bekerja do ngajob. Atau ngalong berjob kam bekerja mesin ngapu ngapeng ke mesin jenga ngasop terhem terblay banga. Ne ngaterkong. Ayam no, amno. Dadangi pat mi pat nane percaya cemasa ini mi pat dah kasih bakadu. Dadangi jawab kan percaya cemasa ini jawab percaya bakadu. Dalam kata kei kabang apa benda. Tu ngendong sak beri jawab paska. Kebeli ada percaya cemasa pokoi sabene. Bakadu ya wai. Ban job kadu ban dong kibri ke job hane percaya cemasa ban job hak percaya ban poi sekai paska ba ciju nam ban ublei ha bedeng. Long kan into why Kambon. Into why. Itu si Tom Kambon. Nasab ke tinu blay. Pakai dia lai tadi ke nyarap yang ni. Jesu long blay. Berap ke tinu blay. Berap jangan blay ku pa betu. Jangan blay mesin berkoi. Blay ku pa blay mesin berkoi. Kila pami pa tu. Tanah makata wat ya wat long ke pami pa ala marwe. Tang marwe. Muhammad ben tang marwe dekat ublay. Pa kaktian ublay rakat jadi wai man nak kasih ong ublay blay pemipat lem yang nang ni percaya cang bahasa bat ngasemi pa kasih bakadu
abang ngi dua kumta ngi sabe kitin ulai ke betu ngi abang ngi dan ki prabri ke arab ngi kakan hon be arab ngi ilong sisa ki bri bom bepa aji sang ngi benak be bepa kat kini kilan ngi yo menengo ipi santai yo ke bekre entak paska nang ne sakma ki we ke bekre ini ban poi sab neng ini ban bagi ba job ini bi yo jarwa haleluya han pertai ban poi sab neng haleluya ka jarwa jekban bangi la job bangi la bepa tengi do ba ble ba kata hakan ke step wala dagi la dap rakhe paska kisok jak paska ke dia belia bangi kabde per kota men ke si wakut am ke belia jingi krisika ke belia bangi ke ban im bangi ke ban im yaki te dia isa ka paska masuk habang ka ko ke si badwat hakan pertai jam masa dai tra kan ble sibut na pa kon jime Yesus Kristus lawan kan ke pertai panika ngi balong ki bre ke bacam la de ble la de breu la le la jam la yo ka jimi pan hang ne pathe chang ma saw la jab ye pun ke ngi men batai men ne pa ka jab khra chong ka dan ha me bleu pa ka le chme bleu pa ya rap ngi ba mc por hakan pathe chang ma sa ba ngi pelong ka im yale pada biyo ka jimi pan hang ne pathe chang ma sa ba pathe banwan te ble kar ko ka do ngi kar ko ka do ka ji ka ni am jong ngi pa de ke ne daw chris utrai jong ngi amen ka bora mo pa ba kon ba ma se ba ko pembara long ka ba na kong jimata ba ba bo junam la junam amen try udon rikat bat pi ba ji kar ko jong ble dan bo ba pa ba ko am se ba ko kan here hello jong pi be sibon ble kar ko ka do pi